za informaciju da li vidite ekran i da li me čujete. Da. Ok, hvala. Znači, kao što znate, komisija zapravo će imati novi portal za predaju. Pa danas je čisto poanta da vam pokažemo koje su to zapravo izmjene i novine na portalu. U načelu procesno se neće puno promijeniti način predaje, samo ima nekakvih novih mogućnosti. Načelno će vam ovako izgledati inicijalna stranica, gdje se zapravo VPN mi je otišao trenutak. Isprike, ovako. Gdje ćete se ulogirati, kao što ste se i do sad ulogirali na postojeći ekran, portal. Nakon što se ulogirate, ovo je naš centralno mjesto gdje će tu biti potencijalno u futuru nekakvi drugi linkovi prema Crpiju ili tako nečemu. No, ovdje pristup do samog portala. I ovo vam je zapravo jako slično onome što ste postojeće imali. Ovdje ćete dobiti popis izvještaja koji su isključivo dodijeljeni vašem akauntu, tako da tu zapravo vidite specifikacije onih izvještaja koji su isključivo relevantni vama i društvu za koje predajete izvještaj. I kad zapravo klikom na jedno od ovih, ajmo reći, izvještaja, sa strane vidite kao i u starom sučelju u pravilu popis aktivnih verzija, njihovih specifikacija i pristupa pomoćnom sučelju za ispunjavanje, to jest izradu izvještaja. Ja ću za potrebe ove prezentacije, to jest ovog treninga, odabrati ovaj prvi godišnji financijski izvještaj emitenata, čisto da vam pokažem samo sučelje. Znači, nešto je novije sučelje, to je novo pomoćno sučelje, nešto malo modernije nego što je bilo prije, ali u pravilu je jako slično starome. Znači, postoji opet zaglavlje i prateći nekakvi obrasci koji se trebaju popunjavati. U zaglavlju će biti isključivo moguć odabir onih emitenata koji su dodijeljeni vašem akauntu. Tako da isključivo oni emitenti za koje predajete izvještaj. Znači sad recimo odabrati test 2, jedno društvo koje je namijenjeno za ovaj trening i napisati recimo za 2024. godinu. Tako dalje možete uvijek nastaviti popunjavati, ajmo reći, kroz pomoćno sučelje izvještaj, no znajući da je to dosta, pogotovo kod ovako nekakvih složenih izvještaja, dosta težak proces popunjavati. Ono što je novina je mogućnost preuzimanja Excela, Excel templeta, kojeg možete popunjavati u neko svoje slobodno vrijeme i kasnije ga importati u sustav. Ja ću sad pokazati primjer toga. Evo ga. To je konkretno taj to jest godišnji financijski izvještaj izvješće za emitente. Gdje imate Excelicu, gdje je zapravo, znači bitno je da se isključivo ova Excelica i ovaj template punite bijela polja. Tu vam ujedno i u samom templateu naznačuje koju vrstu koja vrsta polja, o kojoj vrsti polja se radi, konkretno tekstu. Ovdje se radi o broju, konkretno godina,
i ovdje su vam zapravo vrijednosti za ZEOS. I tu već imate predefinirane, znači bilo kakvi nekakvi izbornici sa vrijednostima će vam biti dostupni da popunite. Ja ću sad tu primjerice samo napraviti napomena 1, 2024, 2023, to je tekuća prema ovako, neki broj već staviti. Čisto da pokažem funkcionalnost. I tako imate zapravo za svaki od ovoga obrazaca. Ono kako se ovo radi zapravo o ZEOS-i, sad konkretno tu imam konsolidirani izvještaj. Ako bih htio predati, ajmo reći, i nekonsolidirani u Excelu, to radite tako da zapravo dodate još jedan sheet. Gdje mi je da tu stavim copy. Da imamo bu2. Stavit ću ga iza ovoga. I onda ga ja tu mogu preimenovati da mi ovaj bude, recimo, bu_cons. Bitno je da počinje sa bu i ako dajete nekakav komentar da je onda underscore, to je donja crta, pa nekakav naziv. I sad ja ovdje mogu imati da mi je ovo konsolidirani, a ovo mogu prebaciti da mi je nekonsolidirani. Tu ću staviti nekakva napomena ne cons 1. Sad sam spremio taj Excel file. I onda ga ja u svakom trenutku mogu učitati. Znači dalje zadržavamo kao što ste i u starom mogli učitati XML. Ako ste nešto radili pa ga spremili, pa kad ste htjeli dalje nastaviti ste mogli učitati XML. Sad zapravo imate mogućnost uvoza i tog Excela. Ću ga ja uvesti. Eto, i kao što vidite, popunio mi je bilans uspjeha i ubacio mi je nekonsolidirani i konsolidirani izvještaj. Tako da više ne morate sve puniti kroz sučelje, nego zapravo za sve izvještaje imate mogućnost na pomoćnom sučelju downloadati Excel template koji možete popunjavati i onda voziti kroz ovo sučelje. Ono što još imamo novinu je mogućnost da možete i odmah validirati izvještaj. I onda on zapravo pošalje u pozadini verifikaciju. Sad konkretno ovo je validno, ali to će vam loviti bilo kakve, znači ako slučajno CMA ima nekakvu formulu postavljenu na nekom izvještaju ili ako recimo neko obavezno polje niste unijeli. Evo ja ću sad izbrisati ovo, krenut ću opet validaciju. Dobit ću ovdje popis grešaka gdje će me upozoravati da nešto nisam popunio. Znači, vam reći ovo hvata i strukturne greške i greške, validacijske greške formule. Evo, sad još jednom da verificiram. Eto, sad sam popravio grešku. I kad sam gotov, spremim XML koji idem zapravo dalje na predaju. Kod predaja, sad je isto malo drugačija priča. Vi više ne morate odabirati društvo, period, verziju izvještaja ili slično. Nego to je nešto što mi zapravo zovemo slotovima ili to su vam reći nekakve obaveze i vi ćete imati u svakom trenutku pregled obaveznih izvještaja koje trebate predati. I to vam piše konkretno i za znači, koji izvještaj, koje društvo, to je koji je emitent, za koji period i kad je rok. I ako je nešto slučajno prešlo rok, onda će pitati koliko ste, ajmo reći, koliko kasnite ili koliko je iza roka. I naravno nekakvi statusi samog izvještaja.
U slučaju predanih izvještaja, to ćete vidjeti, reći, imate ovdje popis ovoga i onda ako hoćete pogledati nešto što ste već od prije predali, onda ćete imati na popisu autoriziranih izvještaja. I ovo zadnje je čisto samo, reći, nekakav transakcijski pregled izvještaja. Ja idem sad konkretno, imam već pripremljeno mi smo sad radili zapravo ovaj FIE izvještaj na pomoćnom sučelju, pa ga mogu ići predati. Znači kliknete na njega. Ovdje ćete imati, znači, pod jednom, ajmo reći, tim slotom, pod jednom obavezom možete imati više predaja, zato što ako ste, recimo, primjerice predali nešto krivo, ili vas je CMA tražila nadopunu, onda ćete imati, ajmo reći, tu popis svih predaja koje ste radili po tom izvještajnom periodu. I ovaj dio je standardno, znači trebamo predati godišnji financijski izvještaj, to je taj XML koji smo sad pripremili. Tu piše da je obavezno i, ajmo reći, 3 prateća izvještaja PDF-ova o reviziji. Sad ću ja čisto predat prvi PDF, predpripremljena 3 PDF-a. I ja sam spreman. Eto. Sad ovdje trebam napomenuti, obrada je, za razliku od starog sustava koji je, ajmo reći, bio sinkrono radio obradu, asinkrona. Što to znači? Vi ćete dobiti sada na mail, u pravilu sad dolaze, predaja se događa, ajmo reći, u dva koraka. Prvi je, vi predate izvještaj i dobit ćete obavijest da je CMA zaprimila izvještaj i da čeka na obradu. I onda se on asinkrono obrađuje. U načelu je to par sekundi nakon zaprimanja, ali čisto može se dogoditi da neće odmah otići u obradu. Dobit ćete onda jedan drugi mail u kojem će pisati, zapravo kad odmah ovdje u detalje, evo ovdje sad kaže da je validna instanca, u kojem će pisati kao što ste imali one potvrde, da je, ajmo reći, izvještaj obrađen. U slučaju da nije obrađen ćete dobiti, to jest da je nađena nekakva greška, ćete dobiti informaciju sa greškom. I tu onda vi imate mogućnost pregleda i preuzimanja datoteka koje ste vi predali. Ovo je ta, ajmo reći, prva obavijest da ste, znači, potvrda o predaji, da je dokument, ta osoba u ime tog i tog emitenta predao godišnji financijski izvještaj za tu i tu godinu i da rezultat obrade bit će poslan kad ona bude završena. Znači, to će doći i na mail, a možete uvijek i preuzeti sa samog portala. Jel? I ovdje imate zapravo te rezultate, imate ga, sad kažem, za nekog kome je to bitno tehnički, u XML-u, ima i u Excelu, tu vidite čisto output, ali ovaj PDF, kao što ste i do sada imali, trenutno nema nikakvih detalja obrade, tako da taj dio nije bitan. Eto, i sad kad bi se ja vratio natrag na predaje, on mi zapravo sad stoji u statusu submitted i authorized. Kad prođe ovaj konkretni rok, onda će se on pojaviti u ovom popisu ovdje. U slučaju da želite ajmo reći, vi ste otkrili da hoćete nešto raditi na neku dodatnu napomenu, onda imate uvijek, ajmo reći, metodu zahtjeva gdje zahtijevate CMA da biste predali ponovo. Kad vam oni odobre, onda ćete opet moći predavati izvještaj za taj period ponovno. U načelu to pokriva sam proces portala i predaje. Ono što još imamo, ali to trenutno, to je zapravo sve u dogovoru sa CMA, ćete, ja reći, nekakvo sandbox okruženje gdje možete raditi predaje koje zapravo se ne smatraju formalnim predajama na portalu. Ali to je čisto za nekakvo, ajmo reći, verifikaciju ili testiranje novih izvještaja.
da se možete upoznati i upoznati sa specifikacijom izvještaja i istestirati prije nego što će to biti, ajmo reći, potrebno formalno predavati na ovom, ajmo reći, produkcijskom okruženju. Ima li kakvih pitanja? Ima li možda nekakvih pitanja od strane CMA? Joško, čujemo li se? Čujemo. Danilo ovdje ima od korisnika jednog pitanja, ostavili li ste log adrese. Pretpostavljam da misli na Username. username. Tako je, Postoji li? tako je. Ostaje, znači iste, znači migrirani su svi korisnici. Ono što ćete morati napraviti je jedino, svima na mail će doći zahtjev za obnovom lozinke. Tako da ćete trebati, ajmo reći, na mail će doći određeni link koji će vas odvesti na stranicu portala u kojem ćete vi morati unijeti novu lozinku za vaše korisnika. Jer lozinke nismo mogli prebacivati iz starog sustava. Ali ćete imati i pregled, znači osim toga kad se ulogirate, vaš korisnik će imati pregled prethodnih predaja, znači taj dio cijeli ostaje isti, znači sve što ste imali do sada, ako ste trebali povući ili vidjeti nekakvu datoteku koju ste vi prije predavali ili nekakvu potvrdu koju ste dobili od prije, to će vam sve biti dostupno kroz novi portal. Odlično. Dobro, ako emitenata nema daljih pitanja, ako je to što smo imali sada da im predstavimo, onda možemo završiti obuku za emitente, kasnije će biti i za investiciona društva i za fondove. Samo da imali još neko pitanje. Da li jedan Excel važi za sve izvještaje? Da li jedan Excel važi za sve? Znači, evo, ja sam sad išao, znači, godišnji financijski izvještaj emitenata, konkretno. Otišla mi je samo malo, opet mi internet pukao, isprike. Malo. Znači, ovdje imam za godišnji financijski izvještaj emitenata, tu imam Excel template za njega. I to će vam vrijediti za, ajmo reći, za svaki period. Bitno je da pratite verzije izvještaja. Ako CMA objavi nekakvu novu verziju, morat ćete preuzeti novi Excel template za tu verziju. No, konkretno, recimo polugodišnji izvještaj, on ima svoj Excel. Iako oni imaju dijeljene obrasce, uvijek skinite Excel koji se odnosi i nalazi se na pomoćnom sučelju onog izvještaja kojeg trebate popunjavati i uvoziti. Tako da nije da je jedan Excel za sve izvještaje, nego imate svaki izvještaj, ima svoju specifikaciju, ima svoj Excel. Da, ovdje imamo i pitanje za kvartalni izvještaj koji se više ne dostavlja. Oni su se po starom
zakonu su se dostavljali i ovo je prenijet, da kažem, preslikano sa starog sistema na novi. U novom sistemu neće biti kvartalni izvještaj. Ja sam ovdje uzeo uniju svih korisnika koji su mi bili pod emitentima, pa Jasno. neki su još imali neke, to je nešto što će kažem. Pa da, Ovo je ovo sad, je, ajmo reći, u vidu treninga, možda ima ovdje i malo širi popis izvještaja koje možda i nećete biti obavezni predavati. Kažem, ovdje će isključivo biti popis onih izvještaja koji su vam dodijeljeni na predaju. Tako da nećete imati specifikaciju i pomoćna sučelja za ono što niste obvezni predavati. evo imamo i pitanje korisnika u okviru godišnjeg izvještaja, da li se za svaki bilans unose podaci pojedinačno, znači bilans uspjeha pojedinačno, bilans stanja pojedinačno ili sve to ide kroz jedan fajl? A koji do sada vam je išlo? Bilans uspjeha vam je bio jedan obrazac i to znači ako punite Excel, punite te sheetove, to su vam Excel sheetovi dole. Znači sve ide zajedno. Da, sve ide zajedno. I ko što su i do sada, to je išao jedan XML file u kojem je bio bilans uspjeha, bilans stanja. Znači kad odem na njega, tu, znači uvijek ste punili sve sve zajedno. Mislim, sustav koji je stariji sustav, ako ste vi slučajno, ako je neko punio bilans uspjeha, pa je neko punio bilans stanja zasebno, XML-ove, vi dalje možete popuniti i predati više XML-ova. No sad kažem, kad punite Excel, onda to možda možete, ajmo reći, ako različite osobe to pune u emitentu, posložiti tako da se taj Excel, ne znam, rotira ili da se on puni i da se onda kad se jednom importa da ga punite sve zajedno. Ako sam uspio odgovoriti na pitanje. Da, evo imamo još pitanja, znači svaki sheet se, bilans uspjeha je jedan sheet, bilans stanja je drugi sheet. Tako je. Evo, bilans uspjeha je prvi sheet, bilans stanja je drugi sheet. Znači prati obrasce kako su oni definirani i na internetu, tako da kao što su bili na pomoćnom sučelju. Tako vam je bilo i u starom sustavu. Jasno. Dakle, onda zapravo pratimo, sheetovi prate za definirane obrasce. Tako da je bilans uspjeha jedan sheet, bilans stanja je drugi sheet, iskaz o tokovima gotovine je treći, ovo je indirektna metoda, ovo je direktna metoda, su odvojeni sheetovi, iskaz o promjenama na kapitalu, zaseban sheet i onda opšti podaci, opet zaseban sheet. Gdje ako čak imate, ne znam, slučajno, ovo je otvorena tablica, ako trebate još redaka, onda samo dodate insert, tako da možete dodavati redke. Ovdje imamo jedan pitanje, da li je uvoz dovoljan samo jednom, i jeste, je li tako? Tako je, da. Jednom kad uvezete podatke, onda možete proći i pogledat da li su vam svi da li su vam svi podaci unijeti kako treba. Ok, ako nema daljih pitanja, evo da vidimo. Evo korisnik je zamolio da samo da ponovite ovaj uvoz dokumenta još jednom da vidi to. Može. Ovo će svakako biti snimljeno i bit će postavljen na naš sajt ili YouTube, pa ćemo obavijestiti sve koji su i bili pozvani na ovu obuku, tako ćete moći ponovo pogledati
To ste propustili. Je. Budemo mi vjerojatno će biti nekakav, vamo reći, imamo mi korisničku dokumentaciju koju ćete onda moći podijeliti sa emitentima u kontekstu. Znači, kod uvoza je kada vi odete na konkretan izvještaj, odete na link koji vas vodi na pomoćno sučelje i onda imate ovdje zapravo na otvori i Excel. Tu zapravo radite uvoz, onda datoteke koju smo imali. Evo sam polugodišnji stavio, taj mi nije prošao, to jest da budem siguran. Excel, krivi. Okay. Mislim, možete vi kliknuti, onda će vam se otvoriti ovoga stranica šta i kako. I sad sam ja opet uveo bilans uspjeha. Tako da imate ovdje uvoz. A ovdje na 3 točkice vam je download Excela. Kad ste gotovi sa podacima, da onda to izvadite van u XML. Da, i ako ponovno uvezete podatke, recimo da idem 2 puta uvest, onda će pobrisat, ajmo reći, ubacit će vam druge podatke. Pregazit će ih. Vidi se, gospodine, imam korisnik koji postavlja pitanje, tu gore piše bilans uspjeha, ali u ovoj padajućoj listi tu su svi, i bilans stanja. Je. Bilans stanja, iskaz o tokovima gotovine, indirektna. To je samo reći malo drugačija klasifikacija nego što ste imali na starom pomoćnom sučelju. Tamo su, mislim, bili tabovi gdje se mogu klikati po tome, ali ovdje imate zapravo padajući izbornik gdje onda je su ti obrazci. To će odgovarati. Da sam ja sad popunio sve šitove i specificirao, onda tako da tu su svi obrazci. Šti podaci kojih ima. Otvorene tablice i tako. Ok, još, ako je to, da završavamo, treba i za investiciona društva i za fondove da se rade obuke. Mm-hmm. Zahvaljujemo korisnicima koji su se prijavili. Kao što sam rekao, bit će ovo i snimljeno i bit će i postavljeno na internet, tako možete ponovo da pogledate. Hvala. Hvala vama. Hvala, pozdrav.